Okay, we're back. Of course. Nagkatila tapo di pagayam yung Manang Jun together with John Mark. Dito lang nga po kasamitan ng radio station din tayo. Cagayan Valley 97.7 Street Radio. Santiago City, Nagsam. Kumablaw ka kada kiti online and balong ta isurat ko lang dajay dat lag na sunata tamanen. Dat lag asunata. Yan, so kada kita naka-online ti Facebook apo, kan kada kiti dumdumay kada kami, i-game ko na apo iti sobre kopumban nga, Kokongban apo nga natupi, at di unag na apo, di sungbat iti datlag na sunata tayo for our last hour with a major prize, iparabaw ko dito yan. Tapno yung tunupugtuan nyo, ay kat... na maalayo DJ Paulo na lukatami. Kung na yung Almes di Facebook Live. I'm watching in Vancouver, British Columbia, Canada. Kanang na Nieves Pasyon. Hello all viewers, especially to Rene Miguel. Hello to Jingjing Talyado. I'm watching. Hello po karoba, good day and God bless to both Aling Jem and Manong Jun from Lusing Domingo. Yes, and of course ni Manang Sepa. We don't know, email da kaya tano Junisio is watching DJ Macau in Hong Kong. Tayan natata. Okay, Manong Jun, i-greet you man the family Martin dito Villarose, Cabarrugis, Quirino. So good afternoon kita kay tao. And pa-shout out nga po Sir William Kim Mayong Ladyong kung na naagdingagnak kanta. Pa-request man ti kanta nga sabon. Pa-request ti sabon kung na okay. And may sapay. Good PM karuba greet ko man ni Mamang Berling Junicio dita Ricarte Norte. Kan greet ko man ni Tatay Rogelio Orden Naning Melay Kadong. It's me Dodong ko na. Dodong. Kanawan ni Gracia Daos dito hello pabati po Daos family from Bogalio Norte, Ramon, Isabela and Perry Totok. Kumusta kayo kakabsat from San Jose, California? Yes, San Jose. Okay. And of course, hi, i-greet ko man amin na dagitay chismosa. Ti lang sa wali nga tao ti makita da. Mali da makikita ti arami da from Angel Girl of San Nicolas. So, pa-shoutout mga idol from Barangay Quirino, Cordon, Isabela, from Julius Pederizo. Hello po idol ko ni Aldi Alvar. Hello mga sir from San Juan, Ilocos Sur, from Marie Sabuyan. Parakas Mantay Tumeng, mga idol kay Kate Kogamin, from Edsel Reblando. Hello apo babati po Alverne family sa Wayatayum. Salamat po from Rain Magallanes. Hello, nembag nga Aldo yung amin dita. Pa-request man ti GSM Blue ni Richard Kabasag atoy ken Kablaawa man, dagiti taga Gayong, Cordon Isabela, kanjay Villa Pascua, di Fun Quirino. Kan dagiti kabagyak, dapurok sa Facebook, ayun proper Ramon Isabela. Thank you, Manong John, kana brother JM, kunana. Sa nangalati, nangabak iti? Gas stove, kana electric kettle. Nangabak, jay San Isidro. Nagpartamutan. Siyempre, nagasadag lang sa San Isidro. Okay, sige nga ro. Di kang titi kong taway. Interview naman ito'y Team Maray Apo. Nagkapusan Isidro Isabela. Tapos na ulan na dajay premyo na tatay. Mano, ay kapsat, ading balong, kaanakan, kapagyan, may katuiman. Naibagat natin ang abak. Naibagat na ni Jenny. Masikog. Lani Joy. Lani Joy ba? Masikog. Ginawan. Sige, iyapo mo man kanya na dito headphone ta numangag na. Dapat ito natin ID na. ID na. Kinang tama ID na. Lani Joy de la Cruz Perez, kunan 58 years old from San Isidro, Ramon Isabel. 58. I'm just kidding. May katiman basang. Ayan. Interview taman dito may kamutan rumaman dito yung likod may balong. Ayan, dito na po. Timaray dito istasyon di kiti agasawa. Di ka mo no gap-apa ta apay ta aksin sindong pa damon tatay. Ayan, so good afternoon ating Lani Joy tatay. Okay, keta anatip ubraan tatay dumdum kati programa and then yes. Ay ago awir ka tatay. So aside from dita masiko ka winuhaan. Bil na ano. Umasidig ka anak ko. Ayan, so you are manotaw mo tatayan? 22.
22, nagpartak nga ag-reply tatay, makikitutak, ikakti 5 seconds ka talaga nga ag-reply man. Ayan, so, congratulations. Kaya, balong, i-award mo, dito nang abakan ng pang-single ko masikugmutan ulit. Kan-ana-ana. Single burner gas stove, courtesy of LPGMA, number 75. Dito balotas yung apo. Ayan, kaya kung daway mumutan, ti agyaman, ken mga blaaw, anak ko. Go ahead. Binabati ko po yung mga kabaranggayan ko po sa San Isidro Ramos East. Sila Kuya Tonton, nanay, tatay, nakikinig po sila. Na-addict na rin, Kuya. Ayan, so thank you so much and congratulations. Salamat, Kuya. Okay, thank you so much. Ayan, agan nat kiti pa nagawid yu. Nagmotor kami. Nagmotor kayo pa all the way from San Isidro. Kuya, Diyo lang amin impabiga mo tan. Anyway, congratulations once again from LPGMA and from the Ford Kadubaw. And sa pilo ko maagtultuloy, di pa nagdingding yung programa tayo. Yan, matiyulip-lipatan sa LPGMA. LPGMA number 75. Thank you so much. Ayan. Ayan, okay na. Nakadocument. Sige, picture na. Ayan. Okay. Nalpasan. Iti, ayan, kaya ngarot. Nagmayat talaga, nagpugto ka lang, mga magkanti electric kettle kan gas stove. Ayan. Thank you. Ayan, nagyaman kami. Kan kiti nang pagkitilaw tapo, orayin nyo ti panag-text si John Mark na medyo teksak damdaman na kita. maliuliwayan na natutuma ti ag-load na ito ikat. It's 13 minutes past the hour of 2 and of course Igpapugto tama na di final countdown apa? Final countdown. Di final nga premyo nga dagusan. Wala na ika nagatiddo ka ta pag di na mapugtuan nga ta. Pagka matiddugan. Okay, for a 1 unit, ikanta silensyo man nga background. Para itimay sa apong unit iti electric fan courtesy of Ninong Danny Vizcarra running for Vice Mayor apo di Taramon Isabela di lipatan. Nang tadapo iti may isang electric fan nga atayhang just nga kuna dati medyo nagkatadmat nga electric fan mabalin yung uso rin papanag agbalmalam mabalin lata apo natibker natibay with your name, age, address, can the title of the song. I-text nyo lang po dito official text line may 0915-071-3686. Dito yung apo nga sunata ket awan pay ti paulo na kaar-aramid milaunay. Iso nga lalaingin nyo iti pumugto. At ito yung apo sobre. Asa ano ngayon nila ni nagpugtumanan. No agpugtumanan tama pugtuanan ay keta nalaing oping. Bagi naman no kada iti electric fanan. Bagi naman tumad electric fanan. Ngayon nahan nyo nga maala, no sinuti ka ganti answer apo di jay, ket makaiyawid mo iti, no nga electric fan, ay no nga datay electric kettle, ket may nga gas stove mo laang. No umarngi, ayan, iso awan mangabak, awan ti maabak apo, ada ti mangabak nga mangabak. Dahito yung arulan apo, iti dadatlaga, nga sonata, ulitin mi with your name, age, address, and the title of the song, dito lang nga po official text line, ti pag-textan. Hanggang mabalin na po dito yung Facebook. Ayan. Ulitin na kapablaak mo dito DJ number, mabalin kayo nga ag-join apo. Tanuhan kami marigatan nga mang-scroll. Dito yan apo, ititatlag, asonata. Agpatenggan iti panagdenata ti panagtutuok ta panagin inanos ta agpatenggan ti ayat ken ragsak ta ket itan agsinata manamen tani panusa agpatenggan biag nga iruprupirta kinapudno ti adda ita basapul nga aklunenta agriintan
awan ni gasat kadata, ket uray agbabawit ta, amudan ti palinad ta. Tira agtula tira, taya kamet ataya, gaputragsak na lipatan ta, adi tanawaya. Siya sino, ti babalawen ta adwa, panakaipupuk ta. Agpatenggan, sustento tat asawa ta, agtal nanti panunod da, awan manglipot kada kwadan. Agpatenggan, nawaya alubong ta, maibalot pati kararwa, lawag tiyagon ang makita. Gaputragsak na lipatan ta, adot mang sipsipot kadata. Siya sinlot nang upload, tila dawan ta adwa, anak katagti asawa ta. Nagpatenggan, awan pulos ti dayaw tan, na siya sa at nagtuyak latan, silid anak kaikarian. Nagpatenggan, di tanto nagsarakpay. Nagpatenggan, nakayayo ti agbuya kada ti answers da po. Nagpatengga nga ayat, agsinatan, dakis nga ayat, anapi aya, kabit, anapi aya, nagpataga na gato. Kapatid ti Facebook lang may kinanswer da. May parit nga ayat, kung kulada. Sige, keep coming and we will give you another minute to answer. Wag lang nga madoble ah. Wag lang nga madoble. And may salaeng apo. Kada may isang asim. Biyag kung kuna na dito. Hello, Tante Charity. Ayan, she's watching. Okay. Yeah, hello from Porterville, California. Kuna na. Nagpatinggan. Di pa nagsaraktan. Nagpatinggan. Hello to Auntie Edna Bosque. May kadwang asawa. Apo. Sir, hello kini Sir Adriano. He's watching. Kinanti Mary Jane. Awan, awan pa. Yan talaga. Awan talaga. Iskandal ta. Na. Iskandal ko na. Pauna yan. Tiagasawa. Upload. Tisong bat ko. Bawal nga relasyon. Nagpatinggan. Ayan. Mabit lang yan. Iti ganito. Isar namin na po iti official text line. Airplane mode, may pala na ko. Dalawa nag-text.
Agpatingga, sakripisyo, agpatingga ni Ayat. Puro agpatingga. Noon niya kami na dyan ang nagdamotan nga mga na isumuti bagada. Ulitin mi apo, manangal lilaw. Dagito'y pagayam yo, ta Adda yo, di gentili na bagtisao. Iso nga na siya kada kayo apo. Ang reason nyo nga nalaeng, noon niya talaga tipod-pod nung at title na. Hindi kayo pa pananti song. We usually give titles genti, i-generalize mi the J song. Dapat yung nag-got to na eh. Litrato tanga duwa. Waya-waya ko na dapat yung Facebook Live. Yes. Sa bagay, basta siya ka, medyo regregatek te karami. Siyempre, may isang electric fan daitan. Kung na dapat dito niyo, nagmayat tayo kanta, ayan, nagadukastan, kasyam ida apo. Wala na ni Cassie Elias. Ngam nagpatingga da, Jesonata, hanga napintas, hanga happy ending, de jay, iti nagdasalan dagit sa Bali. Yes! Kahit nga rod, isa ramen in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Awan, apo, iti nangabag, iti umunang adaras. Ayan. I cannot play video mo tan. Kamaya-man yun. Okay, matalaga tumatig la-like. So, garon. Pay mo di mapat. Bulod nga ayat kung kunad pa yan. Awan na po. So, ulitin may damdama dito. For the meantime, paliwan tayo manan. Iti proseso. Okay, damdama tayo apo nga kansyonan ulit dyan. Wala ka tag-delete ka. Ag-delete ka ba eh? Popok tidakas nga ayat. Kung kada pa dito yan. Agsinan lubong ta. Nagkado na. 94 dami, no? Natawanan na diliton. Ito pala ganun, sir. John Howard Banis, age 21. Porok Tres Planas. Title, Kulungan Ta. Hi mga idol, kung ano ni Hill and Close. Ito ay Facebook Live. Okay, this time, manipot mo at kini damdama tayo utuloy apo DJ super mega datatlag nga sonata. At yun ay dapat nag-answer na yun. Kita ba? Asidigan. Ulitin din damdama into no last hour. For the meantime, for 500 peso load mo tatati papugtuhan tayo. Ayan, dikade. Ngam supply the missing line. Kasi laeng kasimple da ito. Apo, dahil tiket na lakalaeng kansyon, amok nga amo dagiti ubing dagitoy, iso nga no amoyo, i-text yo lang apo di mapupukaw nga linya dito official text line with your age, with your name, age and address. So isagana yon apo dagita cellphone nyo, name, age and address. Tapos kansyonek apo di sonata. No nyo di mapupukaw nga linya, i-text yo lang for 500 pesos courtesy of Giovanni Vizcara of Ramon Isabela. For sangguni ang bayan. Dahito yan apo, iti may isang marcha nga amok nga amuyo amin dahito. Aglalo ka dagiti ubing nga agbasbasa. Ket no nagtonk no kunakon, i-text yun dyan pukpukaw nga linyan. Twink talaga ya. Dahito yan apo, dito tatlaga nga sonata nga pukpukaw ti linyan na. For 500 pesos courtesy of Giovanni Vizcara. We're Isabella's true and loyal children, and we take pride in her great name. We're marching out to tell all men of a lovely province fame. From old San Pablo to Bordentown, Malik Plains to Palanan. Quack, 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 quack. All the blessings from above. So come, join this happy throng. Come, Isabellans, come. Sing and shout the glories won, and love her till years to come. Isabella Mars apo de JT Niro kat no si asinuman ti magaamo de nga paset na balong kita man. Puro title may pagbagada dito. Wan nga title. Kita
Isabella Sprite, kung ano to, Isabella Him, Isabella Marts, Bountiful Heart, kung ano to. Saan ba yung banda? Ako nagrigat ito yung pa-question ta. Isabella Him, for the provinces from above, kung ano to. Come Isabela. Agor ka, dansa na ka. Adang sa atin nakapugtaw. Kurang. Ha? Kurang. Okay. Ada kurang na po. Ito. Napaw! For 500 peso load, ada na nga bag. It is umbat na. Blessed with bountiful grace. Masabali mo dyan Made. na. Male. Ito siguro. Okay, we have a winner. Nagmayata. Kanta na. Pero kaman kita manda tayo. Kanta na. We're Isabella's true and loyal children, and we take pride in her great name. We're marching out to tell all men of a lovely province fame. From Old San Pablo to Cordon Town, Malik Plains to Palan. Dito yan! Blessed with bountiful wealth, mental and body health, all the blessings from above. So come, join this happy throng. Come, Isabel, and come. Dala ka ron ng abakan. 500 peso load. For 500 peso load, courtesy of Mr. Giovanni Vizcara of Ramon Isabela. Apo ko, ngaya apo nga sangguni ang bayan dito. Kaya may lipatan, tayo sponsor tayo ka ni 16-year-old from Maligaya at Chag Isabela. Tisong ba't na? Blessed with bountiful wealth, mental and body health, are the blessings from above. Our winner is Jane Paula Ibarra of Maligaya at Chag Isabela, 16 years old. Nagparta mo kasi mong patnili ng apel ngam sa bali mo tin cellphone na. Sayang. Sorry. Okay, dahil tangaro din apo iti may kamanong adaras din apo 500 peso. Ilistang balong ata baka babaliktad to man. Adda nakakodeta. Kasla ija inikam iti nangabak ti fertilizer 300 peso rod mo tintid mo. Wala ngam ko na namat ket. Idi baga nga wagam ti nga bakam kastoy karat ket. Mabalin nga dahil tila talodan tangka masapol dahil dahil kung nanamat. Di gusto mo lang nga nalota. When angam kasano tata ajay nangabakan na. Nag-google dan nga na pa dito ini ni Kuya Joseph Agdaraba. So let us be aware of the kitay kansion mo nga may pa. Pati mo ni Nanay Venus Pibi Mindaro sumakin answer sa mga taga Isabela. Mga taga Isabela. Taga Pangasinan mo. Blessing from above. Kung na pa ini. Blessed Mountains on High from Imelda Dionisio. Pa-shoutout mga lodi ka na naman ni Marlon Bacani Villanueva iti Barangay Pagrangayan Ramon Isabela. Okay. Ako ang nalalo mga idol ka naman ni Violi Ablan. Tama, ito official text line ko na. Okay, so that's it. Uritin may abong ay patukar kada kayo. Dahil ito'y dat-dat lang nga sonata tayo tatang napintas una iti taray iti istoryana ta oray na udin iti amin nagbabawi mo lang apo dahil ito'y pagayam tayo nga nilaon dahil ito'y sonata nga inak na putar. Clue, kung kunada mo dito So we will give you a clue. Okay, hang kami bet nga naimot. Iti clue na apo maalayo dyan ti answer na nga pudpud no damdama no dati nakaala. Siyempre awan ti clue na nagdagil ti premium may isa nga electric fan, di ba? Ulitin mi nga ron nga ipatukaren ditay datatlag nga sonata. Sige ti clue na talo nga sarita. Talo aya. Talo nga sarita datay. Mo di lukatan ta makita ta screen. Ito yan na po. With your name, age, address, title of the song. Dito lang official text line. Din ganyan.